Jeli sve. Bio tranše i u mene niže kuće pod Orahom. Pa su oni pucali odmah, kuća je sva išinčikana bila. Klanjaš se namaze redovno? A? Klanjaš sve vaktove? Klanjaš li sve vaktove? Sve. Ništa ja ne ostavljam, ništa. Maša. Sve oklanjam. Dragom Allahu se okrećem, ustanem izutra na sabah, baš je teško ustati, ali meni nije teško. Ja ustanem na sabah i klanjam i podnu i kindiju, jaciju, sve. Maša. Ja ne bi smjela reći što ne bi klanjala jacije. Pazronome što sam ja bila sjeroča. Ja sam ostala bez oba roditelja rano. Ostala sam bez svoje matere od godinu do ono. A oca? A otac mi je poginuo, on je imao 45 godina, poginuo, ubili ga za pare. Assalamu alaikum, lijep pozdrav svima. Dobrodošli u današnji intervju. Imamo čast razgovarati s izvanrednom ženom iz Dubošce, Kolukavca. Poznata po svojoj pobožnosti i predanosti u dinu i imanu. U ovom razgovoru ćemo istražiti njena iskustva, uvjerenja i kako joj vjera oblikuje svakodnevni život. Pridružite se i saznajte više o inspirativnom životu ove predane muslimanke. Odakle si? Kako se zoveš? Gdje si se udala? Gdje se rodila? Rodila sam se u Bikodžama, a udala se u Dobašnicu. Ja, i živjela sam 34 godine s čovjekom svojim sinom. Imala sam samo taki život s njime. Bio mi je dobar, ne mogu nikomu pričati. Sve je bilo bolje nek što bi kazala. Tako on je živjeli 34 godine i on je od rata izgubio pamćenje. Bio 6 godina živ i on mi umrije. I je sad ostao sama, djeca daleko, jedno i drugo. Kad je umro muž? Preselio? On imao 25 godina kad je umro. A gdje si ti djeca i koliko imaš djeci? Imam senku i suvoda, ona senka je koliko doba, ja suvodio tamo u Crkvencama na Muru. Aha. Ja. Oni tam žive. Pa dođu, obiđu te? Dođu. Doće sad suvod bome u 8. mjesecu pa me odvez sebi malo. Aj senka češće dođu najblizu, nije daleko. A i ja odem senki. A ne mogu suvod otići dok ne dođe pome. Ne smijem se osuditi, prije sam išla sama, a sad ne smijem se osuditi da odem u Crkvencu. Opet bi ja znala, na primjer, sjedem u Tuzli u autobusu u Rijeci, iziđem, on bi izišao prida me, ali ne smijem ja to, ne smijem sama putovat. Bojim se. Ja nisam ja sad mlada, ja začas, što se kaže, izgubim se, eto, i šta ruku. Ja ne znam ni ja. Dođe meni senka, ona meni uradi po kući, i on kad dođe, i on meni sve uradi, opere mi prozore, radi mi po kući, sve otres, mogu mjesec dana da ne radim ništa po kući. A imaš li sestara, braće? A? Imaš li braće ili sestara? Nemam nikoga. Umro mi jednog brata, imala umru, i sestru jednu imala, umrla i ona. Nemam ja nikoga, samo jednog Amidžića imam u Bikodžama. Nikog više. A ovdje... Si godište? 41. 1. januara 41. To je za vrijeme kad je rat bio onaj prvi svjetski, drugi svjetski. Šta me pitaš? Pa reko, jesi li doživjela onaj drugi svjetski rat kad je bio, jel se sjećaš? Ja ovi rat, ja sam doživjela, nisam onoga prvoga.
Ja sam otišla u Crkvencu Kosovo da bila tamo 4 pune godine. Aha. Pa sam došla, sve naši mi poderali kuću i odnijeli prozore i vrata, sve. I sve i namještaje, sve opraznili mi kuću. Kad sam došla, nemam na što leći. Sve naši. Poznavala svoje stvari u komšiji. A kako se prezivaš, djevojačku prezime? A? Djevojačku prezime? Djevojačku? Tufekčić Mula. Aha. Ja. A sad za kog si se udala, kako? Za Ahmetoviću Osmana. Ja. I eto, tako smo život preživili lijepo. Ali sudbina bila, on ode, a ja ostao do sad sama. Djeca daleko, ne znam ni ovo. Šta ću i kako ću živjeti sada. Imaš penziju? Imam penziju, hvala Bogu dragome. Ali on teško je meni sad samoj, nisam više sposobna ni za šta. Nekad sebi ne mogu ni doručka napraviti, odem pa kupim sebi doručak, ne mogu napraviti. Ne merem jet. Šta te noge bole ili šta, što ne moreš? Što ne moreš, nemaš snage ili zbog čega? Nemam snage da radim, nemam snage da pravim, eto. Nemam snage. Teško onom ko samo ostane sam, kad su djeca daleko. Sad ću rijeti svojoj senki kad dođe i svoj. Hoćete vi se brinuti za me? Ako ćete se brinuti, evo vam i kuća i zemlja koje hoće. Ako nećete, dadne mi kuću i zemlju i ja odu u dom. Ja ne mogu više sama, nisam više sposobna. Ne mogu neka sebi prvo napraviti da jedem. Već šta bilo napravim ili povujem kriške ili polećina koji ispeta, ne to mi je. A da pravim pitu, teško mi. A imaju djece? Moji, jel? Imaš unuka? Ima moja senka 2 kćeri, a Svod ima 1 kćer, ali u njega kćer nije u Crkvenci, nego ona u Zagrebu. U Zagrebu se i udala, ona je studirala u Zagrebu za doktora i udala se ona u Zagrebu. A u senke curice jesu školovane obadvi, ali nijedna ne rodi. A bil kako mogla u tebe šćer da nađe neku ženu da se brine od tebi, da ti... Ja valjao ženu platiti 1000 maraka. Neće žena džabe služiti. Ja platim, okrećila mi nekoj dan žena urodila po kući, okrećila mi. To sam platila. A da me služi, neće žena sad nijena ispod 1000 maraka služiti. Neće. Ima žena koja je to, i to koja u inostranstvu ima penziju. A ove, mi se samo patimo. Tako ti je to, eto. Ne mogu njoj dati ni ono 500 maraka, šta ću ja jest onda kad joj dat meni. I eto. A gdje je čovjek radio? Nisam djetinjstva imalo, nikako. Od mali je nogu sam rodila i slušala. Ja. A gdje je čovjek radio? Gdje je vam muž radio? Gdje je radio? Ovdje u ložioni. Tu gdje se zaposlio, tu gdje sve do smrti radio. Taka me sudbina zatekla, tako mi Allah propisao. Ma dobro, reci, alhamdulillah, ne daj Bože gore. Protiv Božije volje ništa se ne mere. A lijep sam život imala s njime, lijep. Da mi je Bog živio. Ali on od rata, ono kako se zaratio, mi bili ovdje, zapuca sve sižje, on otuda krtavljane na nos. I on se skida s pameti ostro, a bio sam kod kuće, ja posijala žito na ratišu gore. Ako ne budemo, reko, mogli onda doći, nek imamo šta jest gore u Kruševci.
otišla u Kruševcu kod Jarance i bila nek imam god žita. On bio sam. I kad je zapucao, znaš kako je bio ovdje kad je bio rat? Isto film Kozara. To je mi sve u glavi ostalo. Bježi svijet priko šuma, goveda, konji, ovce, koze, djeca dreče, torbice nose. To je bio užas jedan. Užas. Ja sam do Kruševci došla i on je došao meni. I bili smo u Kruševci. Bili smo, Boga mi, čini gotovo godinu do ono. Ali kad se sleglo, dođe malo, viđem kuću, nemam šta obići, pa skidali su vrata, prozore, sve raznijelo, namještaje, sve mi raznijelo, odnijeli sve. Bio tranše i u mene niže kuće pod Orahom, pa su oni pucali oddak, kuća je sva išinčlikana bila. Ja. I eto, moj sinko, nisam život proživila, sad ja proživim, Bog mi dao sad da proživim. Hvala dragom Allahu po 1000 puta, ne mogu se nazaparivat, kad mi je ovako dao da sam sposobna sebi napraviti, da jedem i da kupim i da imam penziju, sve mi je to Allah dao, sve. Klanjaš sve namaze redovno? A? Klanjaš sve vaktove? Klanjaš li sve vaktove? Sve. Ništa ja ne ostavljam, ništa. Maša. Sve ja klanjam. Dragom Allahu se okrećem, ustanem izutra na sabah, baš je teško ustati, ali meni nije teško. Ja ustanem na sabah i klanjam i podnu i kindiju, jaciju, sve. Sve. Maša. Ja ne bi smjela leći što ne bi klanjala jacije. Bilo bi me stralo zaspat. Ja. Ja gledam televizor dok bude vrijeme jacije. Sad je oko 11, 15 do 11 jacija. Nema, ja hoću da, ali ja umijem se, operem se, uzmem abdest i ja osvježim se i ja klanjam jaciju. Sa Božijom pomoći. Maša. Ne smijem ja leći da ne klanjam. Alhamdulillah. Blago si tebi. A sve mi je to Allah dragi dao. Sve. Allah se obazru na ome što sam ja bila sjeroča. Ja sam ostala bez oba roditelja rano. Ostala sam bez svoje matere od godinu do ono. A oca? A otac mi je poginuo, on je imao 45 godina, poginuo, ubili ga za pare. A koliko si imala ti tad? Koliko sam ja imala godina? 9 godina. Aha, pa ja ti jesi siroče. On je dobio za Don Rudora dobit i na Puračkom mostu zasjeli ga lopovi, oteli mu pare i ubili ga na smrt. A nas je ostalo 2 odmaćehe i nas 3, 5 djece je ostalo. Koje to godine bilo? Koje to godine bilo? Ne znam koje godine bilo. Ne mogu pamtiti. Samo znam da imao dobrije godina. Eto, ja bila od 9 godina, sada imam 84. Ja. Mora se izračunati. To je davno bilo. Skupa i voda, ba, ja sam platila, neko jedan dan dođe 30 maraka za vodu dole. Umrok. Šta ovako voliš jest najviše? Šta najviše voliš jest, koju hranu? Šta najvolim jest? Volim, nisam ja nije šta da ja ne mogu jest. Mogu sve ja jest. Samo ne daj Bože da reknem, ne bi smjela smjenjati, ne da jedem. Ja. A sve ja mogu jest. Ja nisam pekasta ni na što. Što god napravim, ja mogu pojesti. Odem nekad sebi kupim, izutra odem ovdje, uzmem bureka i slastičanu i doručkujem i odem i večerom. Dobijemo to 530 maraka penzije, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ko bude zadovoljan s onim što mi Allah dao? Samo šeitan nije zadovoljan, a ja sam zadovoljna. Alhamdulillah. Ko ne zna raspolaga sa penzijom, on nije zadovoljan. Mi
senka dola. Hoću da ni jedno ne kaže, ja sam je ukopao, ja sam. Nije niko. Ja sebe ukopojem. Da me ukopaju i da mi nišane posade. I valja ići s dinom i simanom na oni svi. Na vječiti. Na bolji. Ti Allah da lijepi dženet. Ja. A što se tiče djete, dobri su mi, hvala Bogu. Senka mi dođe, urodi mi. Nekad kad ona ne mere doći, ja platim ženu, dođe, urodi mi. Sve po kući. Suot kad dođe, urodi mi i oni. A zadovoljna sam sa svojom djecom, hvala Bogu. Imam 3 unuke. Kažem, jedna je u Zagrebu. Ona je fakultet tam učila za doktora i završila i udala se u Zagrebu. Ove su 2. Jedna je učila ekonomsku, ja sam školovala ove curice. Nije mogla, senka nije rodila, ni ona ni čovjek joj nisu rodili. Ja i oba 2 školovala. Ovu sam stariju 4 godine ekonomsku, a mlađu 3 godine frizersku. I Allah mi je tu pomogao, živi svači, ja i moji. Amin. Opet će mi prije pomoći nek drugi netko, ako meni... Ona mi je ko sestra. Ja. Ja je volim, Boga mi, kako je došla, ja je volim. Ona nije za korist nikakvu, da od mene nešto traži, da nije ni za kakvu korist. Jesi li bila na hadžu? Jesi li obavila hadž? Nijesam. Da sam mlađa išla bio sad na hadž, sad bi ja mogla, mene suod bi mene otpremio. Ali ne mogu, ja sad ne smijem. Pa imaju ona kolica, znaš, kad dođeš tamo, sjede se. Ne smijem se ja upustiti ni avionom, ni autobusom, daljina i to. On je meni govorio, mama, ako imaš volju da te otpremim, ne, da je kasno je sine sada. Ma nije kasno. Ja, 84. godina. Daj makar 70, pa hajde. Ali ne smijem se naputit, ja na hadž. Ja sam imala volju kad sam bila mlađa, ali nisam onda mogla, pravila jednu kuću, pa drugu kuću, ovo mi je 3. kuća. A koje se godine udala u Dubošcu? Koje se godine udala u Dubošcu? Kad sam se udala? Ja. U 16. godini. Došla u Dubošcu? Ja, došla u Dobašnicu. Kako je se prije živilo? Kako je se prije živilo u Dubošci? Kako sam živila? Ja prije, davno, eto, kad si... Teško sam živila dok nisam... težak je bio život. Jel? Neko kaže, nikad se nije bolje živilo nek danas. Pa nije nikad bolji život nek jako. A teško sam živila u stambenoj, pa